da han ville være en policeofficer, så sagde jeg bare, at han skulle gå og finde en computer, og så gå på vores website, og så kan han apply der. Så sagde han, tak, det ved jeg godt, at jeg kommer fra den analytics server, vil du vouch for mig på min whitelist application? Så sagde jeg bare, sadly vouching doesn't do anything. Så var bare det der til over. I'm a bad bitch. I'm a bad bitch. Where your budget bitches at? Hvem har vi her? Det er Justin. Hello there, Justin. APD. You mind putting your hands up for me? Hi. Oh, don't take your gun out, Justin. Oh, that wasn't very smart. Okay, so Justin, apparently you also want to be a murderer. Og et manslov. Ja, og copperlock.